ahle ubuyele emuva kodwa ke abaningi vele besodala banabo 20 something futhi nje uqale la kungabhakaniya nje semncane nje ngibona ke Mayov yakwazi ukukhahlela phela ke Mayov Mdu Shebe nendweni ngishilo ngathi ngeke ube offside from the penalty spot noma ke penalty kick uthola ke Mfukeng uthola ngapha ke Shan Uganda Murem Shan Uganda yetha ngapha ke Sbilimi Murem uthola ke Umbatha yetha ngapha ke Usiema now uthola ke Murem but yetha ngapha ke Sbilimi Orlando Pirates 1 Arrows not. Spela ke phola matse ke Umbatha mfana ke Dukthwa ke free kick kuyi penalty la kule nkundla but uthola lapha yena ke manje ke Murem Spela manje lapha yena ke Uchiana uthola ke uShays speed ngale ngaku touchline bayamsunduza kodwa ke umsizi noMpempe Sbilimi uthi noMpempe ke ball advantage thola ngapha ke Ndaba uyedwa ngapha ke Sbilimi Apollos but Apollos Prisa lapha yena ke more than mhlambe ke 23 years manje Orlando Pirates 2 Arrows not. Namhlanje bamba phambili ngo-2-0 nango-1992 bake balida ngo-2-0 bedlala neKaizer Chiefs bemanje lapha yena ibhola ke manje ke yena ke Umbatha zama ukushaya Umbatha goal kick kodwa ke kuloku hayi angiboni i-Arrows ibuya manje ke i-Orlando Pirates ke mbukeli Bottom. Sifa bathala bathathu isikole sodwa ke. Nate. Hayi khona chikile. Yibona ngila wathi ke manje. Moreno. Kuthi ke 18 zika prepare naMaZulu. Kola Orlando Stadium MaZulu khumbula kodwa ke watazwane oke wadlala la ubona ke mabhakani iArrows bheka manje ke baya phambili ngejubane yena ke inafuna ke uGas mabhakani nafuna kwenza ke ushintsho umile uMaswangani Nonda Nombula ke umile ulamthuthu